Okay. Yeah. Ko kore ke ho whanga mua henga hi tala whatapu tope. O ku whatapu atu mi heni ka ata mua e whainga maari e koni ke whakahoko tuai. E tau polokalama ko ia FATUFONUA fo au ki he weekend. Whataonga pe ka inga kuongo le rea tu e tau polokalama ka teki motolu ki apina. Pea ku wha malo lahi atu ka teki motolu iho mau kei tokoni iho no mamata i koe tau ngahi polokalama. O ku o atu pa me heni tato fit koe polokalama koe ni kuma o atu i he FATUFONUA fo au. I he pongpong tu site ko tau pe ma whenga ki o atu ai e tau polokalama ko ia i he FATUFONUA fo. I hene pehe ko whewhia ki tau le rei a ki motol ko tau pe ko mo o silotoni pe pehe whoki ka te motol te motoki mamata ma he tau polokalama pa motoki share pe mo e tau polokalama ki tau inasi ko tau ai. Ko whewhia ki tau le rei a PIVENI PIUKALA i he laine ko ma kau whatahatu heni ke whakahoko te tau polokalama ko ki wikeni. PIVENI malo tau mau e ahoni, pe malo mo e ngau e pe me i tonga ikina. Whewhe hake PIVENI ke pongpongi pa mo wike fo au koe ni. Malo bicoloi. Koi. E o kole te peke whanga whatapu. A koia. O mau tolu wai te ahe mai mea kai e koe kina pehe waleringa programa PEINI. Koi. Loko koe hangai o koe hangai ngalu wa asi mai ngai te lai te kone mea ko ai pe fanya mea ma fi honga natural ko ke fu lava whakapapau i pe ko hawa mea te mai ya pompo ka wai mahari e pe hangai e koe timing foki o kai te ke me foi os ko tali paseti ya puria te komunista ya ki mori kai hange o ma ngo ai fonua wa me ko ke te ka ko se la wa ki be ka kai ke tau te kape e ko kai ke tau iro ga me te mai puri mai ki me a pompo Koi. Ka ko e whakatoa solo o fat ke folau nei fai o whapea ku whainga maari be tata iki. Mo la hapito e PIVENI ko tui mahalo ko e tuu ngai a tau au ke he ahoni hange ko ke tala noa i tonga na. Pa kua kamata fok ke tau ki ianga ki ai pe mo kakai whonua.
lahi apito ngahi folau whahoko he pare mia pa mai ka take fonua ngahi whatongia ngahi ngafa ke ngahi whetu ke unau iai ko ngake whai holo ngahi whatongia ko unau kau ki ai ai ka hanga ko lau ko tui mahalo ko e konga pe te tau todon ke tau anga ki ai he lele ko ne pre anga ko ni o ku lahi apito e nau whenga holo ngahi fonua muri pe ko hanga hi tau mu ko ke tokon ke pre anga e piven ka ke i hene tu ko he aho ni e piveni ko tui mahalo ko e konga ni tahani ha mena ta POLOKALAMA foki he programa ko osi pe me Amerika aku hange ko whakatana noa ko ni ku foki mai ki New Zealand ko POLOKALAMA tu ni me New Zealand he ahon ulele pe me ako toa pe ke hoko atu pe ai ngahi ngā ue ko ia ku whai e whakamori re ka uta ke tāke tangata e ki ka kutu i mahalo ku elelei pe me ako toa pe pe mga hi lotu whai he kakai ka ke i hene tu he ahoni e piveni ko ai ki mea ko loto ke ki kamata tu ake ku mana tu i ko inga na ngalo ia te au i whakaukau ko ni na ku wakai hifo he social media ko hao mai be ki New Zealand ni pe au whenga rewa ke u hu ko nofo foki Amerika ko lahe taimi nofo pe whare mahaki pe mo tangata e ki sisi apete taimi na aku alui fo lau hanga hi news ba mga hi tunga ku iai ko hao mai ko ki he ni na u nofo rewa o kamata ku sio holo ko hai mea tau iai tō kunga whapolitikare mga mea o maa wake ki pousi ai ko ki lai tā o pe mo e tama priniska lau ni o hulu iat koe ni ko ki lai tā ko ni ko wakai hoki ai i he social media ku whaihana post lele ni post ni i ko e post whakaanga me ta whaaki koe po ko haka koe ke ufutokanga pe ko hai tuunga o ku wakai kia kakai he lai tā ko ni ka ko ku wahaware wakai hifo kia koe ke iloi pe ko e ko hange ka na mo campaign mo tama prinisi o campaign tu i tonga tapu tu po ka lai tai ha lotu po ha ko ifu ke hanga ku mana tu i po lai ta ko ni na te ki fe ia ko fa ka loto ben na ke hanga ko o na mo si campaign mo e mo tama prinisi kala uni piveni ko ha me ko lai ta ko ni ke na ke te ki mahino ange pe ko ha tu ko nga ko ni na ke fitaulaki ai pa mo tau Prince Kalauni ko tu ia ni ha aho i tonga e tangata Prince Kalauni ko ia e sol ko nai hoko foko ni NPFT he ahtona ki ko ahtona ki ko ahtabulu ya ka tabulu tonga ni nei hangarewa he malai tabulu o katonga ko kau ki whatanoa nei ka iu maheni pe moe Prince Kalauni ki mo ai o alo ki fisi lau toki foki mai me fisi o ku oskamata tabulu he ka ko me na hanga o whatonga o ku ha upe o hua ki kala tabulu o ku te pire mawahe pe ai Prince Kalauni me he tonga ka tabulu kau ki sio takai holo pe mahino ka te au tuunga whakaukau ai lewa tō mai ki se hao ala te tangoto no tawhaki Iau whamalo kia e ni hao wa inga whio mo kakai he tene mau e kakai direi i mana i tāpulu e koe e me koe kau expatriate koe me mori kau ngau e whapure anga me kau business i unau iai nga ke ni lava maua ata whalahi o whai e whakatara noa whai e maheni hoi nei e ki whai whiawha tahana ama whai kawai pia nauhanga taimeni koe ni he ngā e hugoni ai whai reform ne whai ke ako o hanga whakamatala e ta mā ai lau maari e mo erito mo whakakaukau o foi reform o ku fai o te ulawe ia mo falave mai te ulawe ia mo e ta POLOKALAMA be ka ko winga e ku whamadala pa tami ko tukunga lolo tonga o kange au foi pe ai mama whakaata mai
ke alu ke te whakapouri ane. He whaunga education system i hena nau hawhu e nau tolu o standardize. Ko standardize o nau whepurike i te rewa tuunga to tonu e tamaiki. Whakaata mai, ka nauanga o mai e tuunga anga relativity e nau ranking. Ai kai ke pakairewa ke o mai haata to tonu ke lava whai tutune re. Anau whamatala i gai bautangi. Ko e ku sio mo e ku wiso ne. E fua afa mai fu a kau gonyo whai gai reform. O taiki te ke hoko ai ke taloni. O ku matala whakau ho kakai. Mari mo ne fia whaka malo. Ka pia me ia e solo pa ko whilawe pia mea goe ni ke whaka mātua le lei. E neongo whewheka e whakatala noa ke whaunga. Ka meanga hono pure e whanuana. Ka koe ilo e wheohi hange koe sea e whare area. E pare mia marolo goni ko tui waka no. Neongo ko ure au he nau u mea au kai ke utui. Ka koe ilo e nau lawa sio ki he lau marie mo e tōnga whakaukau pia. He mai taimu mau wheohi ai. Ko mea pe koko o ko urea ki ko mea pe nau sio ko whai. Iau nau whaapa i lahe e nau tōria. He taimu o tō peo mau. Tangu ti whai o whaikawa. Nau whanongo. Pea koe mai koe he mea nei. Koe ose nei e whai tākulup whakatoko lahi. Pea ma wahe mai mau atu a tā mamao ka atoa mi o whai tā. Ai ma whai tā koe ia. Ke siore vai ki he anga he whakaapa aki peia i he loto mo ata mai. Ka koe ke whakafotu ngai tua. He tau wala mo e sāwolo. Ka koe uiga e la i tā koe pau celebrate the first day. Mau ai ki maari. Ai ko te makai atu ki ai e piveni o ku hange o ku waifu tai melahi ka pau e whai ki he tau ngahi mea whakafonua mo mea e toki whai pia hawhe tau laki a ki palasi hawhai ngā polokalama mo whai ngā uhinga ki whaha au ki ai pia whaha tau laki mo ki nau tolu. Ka kumalawa pe i he ngahi hange ko tā puluku ki tala noa ki kumalawa pe ke whai e whiohi pe mo e pilinis kalauni pe he ke whare tu i pe ko hou eiki. O kulawa pe whai whiohi mo ki nau tolu. A ki mo tolu ko na o ki tongana ko mo i ta whaake politikare. Koe ka mea ia te sātu ki ai o whai ngata ake pe he. Pe ko mea wakai tika ki ai mahina whaku pe he ni i ku whenga ke ha, ko kou ke whenga ke ha. Ka koe ni ka pilinis kalauni ni o whia maari e pe ke mo tā i he mara e tā pulu e piveni Koe ngai tau kawe ia koe na mo e tūnga wewe ko mai ke mau ia ki ai tau. O ku maka tūnga pe ia he kei whakapouri a tamai. Whakapouri a tamai. Koe tānoa koe ni koe whare advice kia tuwa no taimla i kei whare mia ai. Nei kei ke toi e kuhanga ko wharea i whakaukau. Nei ki hoi taimi ne ki wāko wea ia a whawhanua pe mo preanga o agrisi. Hono tofi ko pātangata. Ai whenga maria ma ki tangut ko whatrage. Ke whukeisi i goi ke whehanga i mo kakai. Ka neongo i ki mui whanua ko ki mui whanua sisi. Ka koho ala ki he kakai masiwa. E hoko ia ko palapare mga ko. Sanga hono ho tukuange. Tukuange he kono inga. E talo e au nofo mai kakai ko ini ki ai. Peko hae ne tonu mo ne hala. Ka koe lau maria na ai ke nau ke yaha nau sense of belonging. Peko nene kai ke lawa i o take wai e solo pe mo wila. Te ke resisita nahi api. Pea koe nofo e na nofo ka ofa. Ka koe ahoni. O stake wai ai taki mo wila. Ke hoko pe nau tolu ko kakai no molo pe he koe lau maari e whokia nei. Whawhata noa a akilisi.
Koe whaka whanua ni tatau be te taulanga, palasi langa, lotokolo langa, nuka lofa. Kai kei whakamatala i behe kau wholau e wewa, tu unga whaka whanua ni mei pātangata. Aia, e tala ai pe koe whanua lotu e ni mei pātangata. Whakatonu rea i be mei ai. E kai ke amanaki, kau wholau e wewa ia, makakai, mouri mai ke whanua ni. Oku tuu e palasi pe kilomita pe ua me whaitu wau e pātangata. Aia koe ngahi mi aia e lawa siolo oloa ke tahanga solova ai palo parema ke ua tuku aki ai tu ipe mai ne one whare oku nau tānaki pe kia ki nau tolu kakai ki tolu. Ka koe mea fuki au whakatara noa gai akirisi ia ai ko na ko au mi ai e ne sio ka pau he kai ke tauhanga o whakarerei e whaitu o whakawhata e whanuan ko hono tifaini ai whakaofo ofa mo lotu mo tau mea gātou beu whai tau whi tangata he guai whake lau ia ko i iro po ke lau ia me wholofola po ke lau ia me ngahi pureanga. Oku tala tu maari oha pureanga. The way they treated the poor. Tok pene loloto kau he taim ne fai go whakau kau ke ngahi pāka. Ke whakau kau go ke vete ai foi whakau kau mai foi sio. Foi stigmatization ne fai ke whaitu wai. Nai hange ka peat ko hau mi popua po hau mi pātangata. Hange was looked down automatically for attitude of a look down. Kako tayo na kapatay ke ay fu paka pa na whakau fo ko ugo fu ano ke teu ia ke fu malai tapul. Na os kamata tano ke kaya ko okalan yin o nuku alofa o potu pātangata pa popua. Kako lau maarie kono whakalotu ko lau maarie. Leaving no one behind. Kau hange ko walawe akirisi. Me ene malua itu ene afio pe fare tu. Ke o fa taungarea ngahi mitia mori. Ai tu o pe palasi me he. O na ukilere me pe milite ni me fai taha. Ko fu apuaka ia. Mone pito piven ke ne tu foki hange kona ke tala noa ke he kamata POLOKALAMA na ke whakatala noa foki ki he taimi ke na aho i he malai tāpuluna mo whaia mo ki whetala noa aki pia mo e Pirinisi Kalauni aia na mo tala noa foki ki he visone ko ia na e whai na e whakahoko i he taimi koe puri anga akirisi ki he ako pia whai e ririu ko ni kungana ke hange kona ke lawa ke ane nai na ke whakahaki ai ko taimi ko e hoko ai ki hono talo ni ko visone ko taimi e au ai ke tumu ko ia ai ririu ko ni whai ko he ako ko ni ko ke tala noa ni ki he ngā ue na e whakahoko ki he pāka ko ni popua ke ririu e fwoi kunga ko visone mo ia ke ririu ai whetu ko ni na e lata ke whangapua kaha di nganga bebe ke hoko ko mātanga ke nehanga hulu i mai e whaafu ofa pa me tua te palasi ke whae ki sopu ka te lere mai ke mui mea e taha koe ke te hoko ko hatana ki anga bebe i whakaukau koe ai piveni ko loto ke whehu e toange ai whakaukau koe ni oku ke te hanga mua whakamama mai oku na whenā pase ngahi mea koe ni pa mo e visone ko ia oku whakahoko ko he patoa ke unga ke te mahino ange utaimi taha ku lahi ano tala noai hono ui koe visone ai patoa ka koe ke lawa ke fu mahino ke toko lahi koe hae ngahi visone ko ia o whai ke ai uhi ngahi kehe a hono tala noai ngahi aho ni. Io solo. Ko kuhinga ben he kumana tui ke e tuka me ki foi isio ko ia kaulawe ange ki mea goni o ia ko na ufa mana ke te toka ki e nga ke whamatu o ngaki
ai tanoa ki mau inga whaunga. Pea moe clarity o hataha ke whau halao o system ke whakamao opo. Ai ngahi ka weinga koe nyo kau kawe kai patoa. So kau ki whamatara. Koe tūmo koe nei ai e tau ako. Te wape whatata, ke manatu lere ipe ai kamata koa wa uhai. Koe osi koe siwe fomo no, pe ao toko nima, populava mai he foisi. He siwi, na tau ngau foke siwi university, Nusila. Ke manatu lere ipe kia. Koe Margo moutou koe moutou lupe na ao toko nima. Koe tau koe moutou lupe na maua toko fitu. Koe uhinga i whatara noa he nai mesa ai a ko ia o whatatau ki he knowledge, ki he mea ulawa he ata mai o whakamau. Iso koe natula ne whunga ako he aha koe. Koe matei mai koe hae mounga marunga tahi mamai ni. Koe mea wako mauloto. Mitai whiha e loloa maalunga o kao mo tofua. Koe hae kilomita whiha me heni ki haapai. Nai a ko e knowledge ia ke mauloto he whanau. O mga tūngai. Pēnei, o winga e kuwhatara noa mehe, so koe walungo furutupu e na tau I wawa uhai. Ilo taim nei whakahū mai e fo I system standardization. Nei hū mai mahalo he walu hiwa noa ke hiwa taha. Taim koe ia o I USB. Te e o alu ki ase. Oho wale pe mahu ange fu kau wako tola. Koe aruanga ia mai fu kau lava tola he mafuri pe koe me tai taha ai kau lava. Toko ni, toko fitu. Mafuri a koe lava me pe se te ie ni manoa ia ai fu kau kouho o ti whalukufua. Ai koe mafuri le mai e taimi koe na peke toko lahi kalasi e taimi koe I wawau haina e. Toko no noa, toko ni manoa. Alaka lewa kau lava nofo mai he toko uan. Toko tolu noa, laine koe ia. Ako taima na nau matua ngai ki USB. Teke o se tātahau nau, te whafok mai nau. Hena taimia na hua standardization ni. O ne to'o ai mesameni koe ki he ausia. O timando ko fie mau ai resoni. Kai ngau e penia ai relativity in now ranking positions. Ko winga pe ko ia iau, ko nga ko na saita. Ka ko maka la vai ko maka ko fa noa. Ka ko mai foi ia ma aku he ko au lai ta. Ka ko ia ko ia ko ne hanga ia o kai ke uhinga e ko ma usia. I extended ko uhinga ia ko kana e poloka I tau education system. Ka ko na solution e wa ke ko no standardize. Ko no uhinga ke he koe māia e kau educationalist. Koe nau māia he kei hoko. Ai low rate koe passing rate. He ono inga he koe fu budget lah taha o I pure anga. Koe konga keke lahi tahau awe ke hako. Budget ko toa pia, mahalo koe tauni, mahalo koe taimini, o kui he laine valungo fulu miliona ai budget ke hako. Koe osian koe ai CV, tau pe koe the end product of the factory. Ai fu machinery, koe fu factory koe ya. Hi PCTP wa no after whole cohort. Kana ia ai whakaukau e koe na hanga li usai. Koe whakakaukau koe ni koe liu koe ni. Reform koe na whakatanoa gai na whakatanoa gai pinis kalau. Ko hono ngau e aki foi mo tolo na os fai hono o ngau e ki ngai fonua tu mari.
ko nusila o ka yo whakapapau. Kana nau hanga nau tolo apply foi mo tolo ko ya ke nau kau whai ako. Ai ko application e foi mo tolo ke teu e ke kau whai ako. Ke nau lava o unpack ake curriculum. Kana ika ke nau te hanga to apply mo tolo ke curriculum pe mo pe pasivi. Ko foi mo tolo ko ni na introduce e whakatalahi a mamani e assessment ni. Kana present e saspo hiwa i Singapore. Ko foi mo tolo ko ia. Ko hono deploy mai. Ai foi taxonomy kon ai ko solo taxonomy. O ko henga ko solo ko e. Ko solo taxonomy ko no whakaloloa ko structural or observable learning outcome. Yes, OLO ia. Aia nai koe fofua atemia me kau research i ako. Ke nauhanga o whakatū ai mea koe silapa. Kai koe silapa. Koe kana nau kanona te whonga whakaukau. Koe silapa. Nai ain koe nau tokta nawa ain te tokta nawa. E nauhanga o ai o nau whakaukau o ku fie mau ke hanga he whai ako o unpack e curriculum mo ke mea hui ko structural observable learning outcome. Ke kis he koe whakaukau e ne solo ka hanga o ki whinga nge ki o hanga vete. Koe hanga koe ai ako ki moa. Nai o mai whakafoi tō piki pe. Ko topiki ko te ke ako ia he uke uraki ke uke wha. Topiki ko te ke ako e me uke wha ke uke nima. Alupe he, totoki alala. Ko whakaukau ko ne solo taxonomy. Ke hanga he kau whai ako pena os apply e nusila. Mo ngai whanua tu mariani. Apply he nau teacher training. Ke hanga he kau whai, ke lava he kau whai ako e ability ke nau unpack ai learning outcome o whai ako i. Koe approach koe ni, na ui au koe mō tolo o koe outcome based for ta pua. He kono mō ni foki e ngai whanua tu maari o nau malawa nau tolo o wahe kau whai ako e retain e kau whai ako ke nau focus i ngahi area of their expertise. Ka koe ngahi whanua pasiki, e nai asi hake foi mō tolo koe ni, he struggle na mauhanga whatonga he ma ke ngau e koe mo siaus i he regional organization koe ni, oi waa koe ni koe nou ne hanga o tokanga i kina e ako he pasiki. O hake ai whakaukau koe, ui koe vulnerability, so ka watea whanki whakaukau koe ni. Ko tau tolu, tau koveanga Solomone kiripati mo ngai whanua koe. Koe ospe fong fitu whai ako. Albo nau lava po te kauwe mo nau tolu whai ako he fong fitu. Ka whakawhalala katoa e ako he mesi ai whai ako. Pau te ke whakatoanga i tongani. O warpe ui mai kausiwa havelu. Tola he kau lava. Ta foke hake ngai matua koe o kulu. Nau mahu ingai e ako nau whanau fitu ke nau whanau ki. Ki averi. O ware ko asia ke ko tola kau lava tola ki fasi. Ta foke hake matua fitu ke nau whanau. He tono ingai nai whakawhalala. Ai ako ia i tau whanau he mesi. Tana e whare tau whainga assessment ia tau tolo. Assessment tau tolo ia. I he knowledge, level of the knowledge. Pena hanga pehe foi motolo ko ya drive e whanau ke ako mauloto. Koe mea koe ke uhinga i, foi mea mui taha ia. He ko ui koe mea koe na nauhanga na tolo o mahu inga i ai,
ke nau lava o score better than others. Okay. Ia ako maulo to fai ako po uri mo inu kofi. Kau ki kai ke toko nia ki tuunga whakanatula whakatamai. Sai, koe motolo na uhinga koe iai whamatala koe pinis kala. Koe foi intellect, koe foi intelligence. Ae koe wako i ke whai ako ke nehanga o unpack aki ke momo i ke observable learning outcome. Their structure. Foi intellect ko ia. O mai a whakotu he curriculum. Ai ko mea rewa nei whai nei pehen. Hai a mai ki kau whai ako koe ka so-called experience. Te ki tau ke yang tau ke he whika, e Ingilisi, e accountingi, ekonomika. Ke nau hanga o unpack ai silapa ki he observable structural observable learning outcome. O whakotu ia he curriculum. Peto ki wharewa ke kau whai ako. Koe whaunga koe a ngai whanua tu umari hanga na tō ako kau whai ako. Koe whaunga koe na uhinga ke ne address ngai whanua mata vai whakapaanga mo untrained nau kau whai ako. O mai foi intellectia tuku he curriculum. Sai, tu. Ugitu ai solo. Karta whoki mai ki mau inga koe ai whaatara noa solo ki he lao. Ko koe pe koe au. Koko. Me ta whaka koe. Oh. Io. Tau whaatara noa whak solo he tau palapare mai whamauanga he lao. Tau palapare mai whaunga walere whanua. Tau palapare mai whareare. Kono uhinga he oku kai ke porovaiti ai lao ia mo whahinga whakaukau goni ke observable ai element ta loa. Panau whaatara noa whak he struggle ai kaulo ia e taim nei hopo ia e primary. Pea mo hange mo overconfident a aku. He taim na wana ke ilo pe he taim lere hopo. He kulava e au o identify observable learning outcome. Whakaukau te taupe. O te lava o identify observable element. Ai lao, sai. Koe whakakaukau solo. He kapau te tau drive it. Ai tau whaulao e whanua. With that clarity. E si e mau lao. E si e whakamore he hopo. Pe e si e taiwhi e maari e whanua. So ke foi transfer mai e foi whakaukau e foi mōtolo. Nai ai he ako. O transferable, applicable i whaulao. Ke define lao with that clarity. Ke ai go lao he ako. Ke make ke identify learning outcome observable. O hinga ne ai ke observable ke lava mesa. Ke te lava o stock taking. He hange ko kau koe. Koe foi topic i koe wave i he fisiki. Koe foi topic lahia. O mai to fua pe toki makatunga pe he tau kei e whai ako. Koe hae momo iki observable learning outcome i hene tau kei. Tene lava o unpack me foi topiki ko ia. Ke kamata ako ia ke whanau. Ai nau whatara noa whuki mua koe foi le vola la lahe wha. I he mahino i koe e au. Ke simplify ki ai. Pea koe whaunga pe e solo o whae ke mai whuki he toko lahi ka te au. Koe ku ki tau ke i koe ki ako koe ako computer.
Kako time ko mai isi ufala ko lava tano ai time ko mai nga isi ufaka finance ko lava tano o tan ko foi lau mari e fakau kau e foi motor faka ko ne ai ke tau teu e tau whanau ke nau lava navigate o ta tau ai pe po ka hai whainga discipline he ko ki sai ko whaatala noa ki ai so ka ke whanau mai ange ka hanga ngeo o whinga i ange pe get across ai whakaukau ki foi ai koe foi motolo koe ai solo taxonomy o kuhinga mai ke structure kai observa polo le ni au kan wai le volo ulaki ko te kam ko oku te oku lau e au ko te identification ko te identification ni ko te lava tala ko va ko hau hila ko kaporita foi motolo ula ko foi le volo ulaki pe o le volo wa ko te lava ia fra matalai ko hai functioning ai foi i component ko ko le volo tolu ko te lava ia o whakamatalai ai whekau aki. Ko hae huinga mea koe, tau pehe koe a kāu ne hanga absorbe vai mo i nutrition me kere, o ala ke ia ke he lai lau, o ne ngau ea ke iwe ai la a ke ne hanga synthesize, ai mea kai ke whahoki hokes. O whakafua aki, whainga whakau pe, ai ko te taimea o te raki hanga identify ko ia kai ko si no e ko lau e ko fuai ko vai o sia pa te lava o whamatala e nau kehe le foi le volo raki ko ia ka ko ngai a ka alu ke lalo kere ko lau ko ngai a ka ula no mata whainga me pe ko foi identification level pe Uraki, ai ko foi konga ako whakamana tu ia solo. Ai na ia e tau ako e taimi koe. Konga koe te tau hanga kouri leiti e nauanga e nau whatongia. Koe foi abstract ia, foi konga abstract ia. Koe hai mea o i ngahi nerve system i koe akau. Koe foi abstract element ia. Koe foi le volo whakausi i lewa, foi konga koe o te lava o analyze. Ka pau tā lai lau. Ka whai pehe a kaha no whatongia. Ne absorb hake a nutrition moi vai moi mea. Alu hake e wai aha. A lai lau ia ke nanga. Ha mea hoke fuakau. Taimi au te analytical ai. Pea koe whonga ia nei o mai ki he ako, mō tolo e ako. Ke lava o ako i e tau whanau me he levolo i lalo, o aluhake ai peki olunga, ko nau osi, mo ui e foi cognitive component, ai konga koe ata mai undu lava ngau. He koe whakaofa atolo, ko ki experience peni he tatakai ola mea, ai mahino kai ke fu, na i kai ke teu i tau kakai, ke hanga whehuia, ke hanga whehuia. Koe pehe mai pe koe he minista koe mea e koe ku tonu o stari pina toko mea tonu. Koe nana tō process. Ka koe hui ngai whatala noa ki ai solo, moe amanaki le rei te taulawa o langa ha society, o kuloko mo. Pea koe mea ia, he ka pau te ke sio he mea koe ni solo. Toko lahi tahau ki tau tolu, he tau education system, tau te whoki pe tau tolu ia ki he foi, le wolo grassroots. Ki toko si i pe au alu fo ki he wheta education system. Mau koe, si o koe, i he whakaukau koe ia. Wagi nao mai o whakaukau i ha mea ke vete a ke palparema o whekuki pe moe whanua. Ka koe, innovative, ka koe innovative hau tau society, te tau lava o langa e whanua ke tūloa. Whakakaukau ke mea koe ni e solo. Ko fisi, a wen ke kawa tonga, o unau o sianga na tō ken pe unau potol. Wa mo tau hina vai o alu i tō preanga hoko export. Ko tau tolu.
ko to be fu mani o ke telefone mani o ke o haka mani o ke me he senturi ta valu fitunima wa be ke ahon be ke ta fai ta to me ke he fu mani o he ki au ka ke ko mahu inga ya koe e ua ki seti e tau whakalakalaka koe tau kua langa whonua me he foi i platform education o whatanoa whoki ki Singapore nai kawa Singapore he whonua masiwa na kaya nau natural resources exactly like us koe ki kere ko Singapore koe ke nau te hukeke moin ai lahi ta size wise kana nau seti nau education i pa nau hanga o whakaata foreign investment i he new technology pe moi ilo fo o palpare mago i tau tolu ko ha ilo fo o ke whalere koloa ke tau o mai e kau muri ke na ma fai ono whalere ko ha ilo fo o i ono to e kawa ke tau o mai e kau muri ke na ma to e tau kawa ko foi feitu o mata vai e fonuani ka ku kai ko mata vai ko ya ko hinga ko kai te tau ilo ai ko know how ko attitude mo mindset e kau taki o te ke liu me old school ai ke whakau pe ho nau sio kita ko hinga whata no ke e solo ki he mahu inga ko o foi mo tolo whakaako ke ne teu i mai ai tau fotu tu whaunga whakapolitikare ke provide te clarity he tau lao kai lava ke mui kai lava ke whai ngofua ke mui ai kau whai tūtūni ke kau whao se fo isiu koe ni kau toki e fo i he konga koe ni e solo na ma whahua tu ai mo mateni pe mo whane ai tohi whehui ki he sea e whare area whekau aki mo e tae whakalao a e nau fo i hiki wahenga koe nei tok whai he pacheti tauni ia mai nau pekpe o au he wano tawalu ka koe ui koe anga maheni fo ki solo koe anga maheni koe mea ilo whare area nai whai tutun peki ai nau ki privilege committee pepe ko whare area pe koe nau fie kailahi pe nau kailahi nai hange pe nau tore nai whakarewerewa ke he nau mea ilo pe nai whakakata ki pe he tau ha umahi tai me lulu tawa tai wa walungo fulutupu ha uai pe nai mahino pe ko nau tolu ka koe fo i liriu koe wanoa hongo fulu solo fo i mea koe ko uhingo i te nai hanga rewa he whare area fo tuu ai mau mawhai ke he wahenga Remunerations Authority ka koe o ku tuu ni ia he fo i lao ko ia koe wahenga e whare area wahenga kau memi pa koe wahenga kau ngau e whare area o tuu ni ia mehere mau mawhai ke wahenga o koe ke tuu ni ia he whare mahari e Maria. I he ene pehe o sta e whakalao e nau fo i wahe he koe wahe a koe nina mga tuunga ia I he ripoti ai independent consultant e whai tūtūni ke nau privilege committee whe paki mo tūtūni I he lao e mau mawhai I he wahe tolu koe e lao e mau mawhai kua pau ke hai ai lao ai he lao ko ni e kalau ni o pau ke nau mui ke pea kua pau ke koe wahenga o asi he lisi koe ni ai koe lisi a koe I he foi lao asi ai e whare area asi ai kau me mi pa asi ai kau ngā koe ia tau mau anga maheni mai pe tau tolu ia koe whare area pe u whai tutun ke nau mea ilo sio ke kai ke tau tokanga ke tau mui he lao ai ku whahua tu ia o atu mo mauti man e nau te tau whafoke silini ka pau na o sto pia tikrea fo I hiki wahenga koe o ku tai whalao an loa fo ka pau rewa I kai ke nau
rectify issue ya awe leo ke whamauanga o e uia ki ai ai nau mau e lao e mau mawhai e wahe. Aia ko uhinga whikonga ko ia e piveni ke te mahino ange ko hiki wahenga ko whae whare area aina nau pehe ko ia na stari he whare area he wafe taha walu o koe ke te whae he whare area ia mea ko ia ke nau tari e nau wahenga ko pau ke awe ke mau mawhai wahenga ke nau hanga o whae ngā ue ko ia hiki wahenga ai. Ko ia sol. Ko mahari he ko honga na ke he anga I tau sio. Na ke he anga I tau mau. So ko whakare an he fo I konga lau ku taha tolu ko ai lau e mau mawhai. Ngahi ngā o e mau mawhai. Kua pau ko ngahi ngā o e mau mawhai. Ko whakakau I mo whakotuu ai wahenga. Ma ngahi mono ia whakapaanga kehe o e kau ofisa o kurisi I he te pire. Ta koe risi ko he te pire se a whare area kau me mipa whare area. Kau ngau e whare hau. Kau ngau e aki he fo I lao kua pau ko ngahi ngau e o ngahi o mau mawhai. Ko whakakau I mo whakotuu ai wahenga o ngahi mono ia whakapaanga kehe o kau ofisa o kurisi I he te pire. Wow. Marina. Ka koe wahenga koe ni, kau hiki wahenga koe ni, koe whotu mai me wheitu ke. Kai ke whotu mai me mawhai. Ja koe kupu tolu rewa ai ki lao koe, kua pau e hai e he laoni ai ka launi. Hange koe whaka lawe e solo. Ai mahu inga koe ke tau provide the curriculum with clarity, structural, observable learning outcome. Koe ngā ke tau lawa o check. Koe me taha na hanga whatonga he ngai hopo primary. Na e tō kehe anga mau e kaulo ea. Ki he elemeniti ke na hanga tuki I ke mau. Inga e ne whetō paki holo ai e u whai tūtuni. Na iai pe me e ke tuki. Ka kai ke whakatoa ngā e mahu inga ke tuki. Ka ke sio ke hopo koe a hapu o solo. Mai anga pe whakaukau o transfer mai pe foi skill koe. Ke foi ke hono lau e lau. Iau hangai pe identify me au toton ke tuki ke mau. Hopo pe aku nere te lawa kau wha mau tangi. To koe wha mau lahi o te wei mea nau hanga o stau tuki atu. Kau koe wha loi au so. Toi. Push lawyer pe, Maria apito e piveni ai whakaukau ki he ngai mea koe ni. He kuai u mea ia ku wanga pe whoke kakai e ko ta wanga mahene tātou. Hange pe koni ku ke whakatanoa ki ai. Ko ne tari pe u mea koe me whare area o mahene o kos whanonga kakai ki ai. Was tuku mai he reti o mo mea pa ku osi. Au kuna hangare wena tori o tala mai ku ne osi justify e ia fo inga au e kou whai koe ku os tari me whare area pe ku osi whanongo ke kakai he reti o mo ngai mea koe koe ke lau ia ko ha. Lulu tawa pe ka he paanga ko hai mea pe. Ka kunga ka kumari e ko inga ka pau pe he kai kia hani I. Ka pau pe he kai kia hani I hange koe ko ngau ku mo whai koe na. Ke ne whakatoka ngā e whanki mea koe ni ku whanki mata I tere koe ni o ku whai e hū koe ni. E kei whai pe whaka au whate tau kei whoki peke ngai taimi ki mo a I ngai isi upe heni. Ka wate ai whakaukau koe ni solo. Ka pau nā ke whakatoa ngā e taru e lere ta polokalama. Mo I kohanga whakamamawhai mea koe uhinga lelei. Koi. Iau whakamamawhai koe uhinga lelei o wahano. Ono elemeniti. Whakaitani. He ko I kaipe ke te hanga hange koe ni. Ka toha matangi o ku te tua to toho hato waka ke te alo tautai. Hala whanatura koe ke whetau laki. Lau maari e ia mo loto mo atamai.
Koi. Ka uhinga foki e solo e kuiai hataha. E whakakaukau ai hataha ke toi whekumi ke lolotanga. Ka pau waha tūtūni o kai ke uhinga lili. E kono moni o whamalo au ia ki a whane ba mo māteni hena. E na tokanga ki na isiu koe. He koe mau whakataha tu o hake isiu. O maulawa i o tala noa i o mahino o mau i lao. Ka koe mea ni koe makatunga iau. Na i kai uhinga lili, lolo tonga e loka ai whonuani. Lolo tonga tō lalo wha ekonomika hiki wahenga nato. O wai whoke e wha lawe whoka a kirisi ki he ki himi. Ene whakatala noa ke omi ha konsenisi o hange hata mai mata. Ke kalo o kalawe si ha me i whai hala, peko me ianga hala, peko me i korapu, peko tutuni hala. Koe whakakaukau whoki, koe ta whakakau he ta mai mata. Koe he fūte o skalo kita. O te nofo tokanga ke mea. Koe ni au hau beho foi makaya ai o to foi mata whai piso sio ia. Au be mo fupa ya ma o foi mata o vai piso sio. O kai ke yahane ki me response ana yeta. Ka wai marie kau na so e marie kau ki neongo me ako. O kai foka o ki au sia foka au ia ngai mama whakarot ko ni me mau bea e lau toi whakasapa te solo. Kana wako ya bea lahi e pare bea malolo. So wai ki foi konga ki foi himi ko ya pehe tuku pe ke mau ai loto ilo. Ke ongo vave e nau hau te eki te sio. Ke maari koe whakaukau koe loto mo ata mai ko hono pure angai. O tuu hono talonia i o tala hono whatongia. Ai maari koe ka aue whainga whakaukau nei nofo tangatai ki pare mia malolo. Wai mai ki foi konga koe pehe ke whakatupu ai ata mai wawalo. Ke ureo pe atari tuu o teke ke i mama. Koe kusio koe ke he whare area koe ni. Ngai peke ia whaahinga konse nisia ke ki lawe pe upa pale. Hau pe ngai hufoi whai hala ia whaake hufoi mata o kuke i whai pe ai whawheta i mau koloa. Koe taha mo kia mea maho inga apito o ku lava ke whakahoko mau pehe FATUFONUA. O ku mei whakawhalala whake he uhinga le rei e tala noa ke uhinga le rei e mea kotoa pe. Even e tau tala noa ke viso ne o whia mau ke uhinga le rei. O ku e whake e konga piveni o ku maho inga ngahi mea koni ku ke tala noa ki ai. Tala noa ke ngahi whakalakalaka mo ngahi viso ne koni he ako ta osi tala noa mai ki ai o mai koe ni. I he taimi tau pe o ku maa ufu ke whahinga tangata e whahinga tau ataina o ku lau pe apply he wholofola mo mea whakapolitika re o ku kei lava pe e whahinga tangata ke nau whakahoko e nau whiri i he tau ataina pe ku nau mau. Ko ni whelawe i ko mai viso ne i he ta whaaki ko ia e piveni ko hanga ho wakai ki ai ko whewhi tūton ke tau tuu ki ai he tai nimi i he lere atu ko ni teu ki whai whirisi. Ko ia solo. He koe kongaua, ko rakwhiu i fuk nei teke waitress. Na waitress ia kau teke waitress o whatana me koe he pātoa. Koe. Ia moe visoni, he. O ko whaamu pe ke ulawe ke isiu koe pātoa e solo. Koe.
Ono inga o ko loto ke ua hoko ai fo ilea koe pātoa pe koe whakaukau e kurupe pātoa pe koe pāti koe pātoa. Ko ha awahe wahe. Ke he kuongoi o kulahi e mo ua I he fu tau moho koe kai ke au sia whakata mai ai nau ai ngai fo I dimension ko ia. Ko whalawe foki e solo ai lea ai wahe a malupo no pere koni ko malupo tana ne pehe lolotonga ine ke I whare area whakafofonga me he no pere na e tu ia ke he visone ai visone na tau kawe ke akirisi koe koe visone e pātoa koe koe visone e au lava hataha o puke o oun nge ai visone au hange koe tau fat koe tau sio koni ke mea koe ea kai lava ko puke ea o puke ea koe mea ia au ia koe visone I he ne whakaitaniti kia moe ka veinga folau ko ia nai pehe koe he no pere koni o kutu ia ki ai ane pehe pea koe visone o whakaluku fua no nau mo na whakaukau Ako mea pango ia he koe pātoa beu ne ngā ue. Sio, koe fo I le volo kehe ai pātoa me visone. Koe visone koe fo I mea whakaluku fua. Koe pātoa koe fo I mea ngā ue ke ne ngā ue e visone o whakaluku fua. Kau tau whihia I pe tau tolo he tau moho he tau lau he fo I sino. Kau o mai whakatata ko ni pe e lava o mai e whakaukau. Koe he kou whanau ko whakaukau ke. Nai whekau whoki siso e ai ongo aku e nā wete mai ki asi. Pea koe asi ko ia ke ne whakahoko e fo I whatongia. Koe fo I whatongia ko ia ke whaia e haere whakatu ia siso. Sai. Taimi koe na e whanonga mai a siso e ki asi. Ne hiwa hosana e kakai. Koe tu I ene kakai sio. Tanau whola e pāme. Koe tāpuaki na pe koe whakalangilangi na e whai ki a sisu. Na e kaua I pe moe asi. Na e kaua I pe asi ho no whola. Na e kaua I pe mono hiwa hosana. Kakapau e whakakaukau e asi koia uhinga hiwa. Koe ne malanga ko no uru he ne hie tangata. Ko pau ke ha uru. Ai tahai na heka I olunga. Ia koe whakakaukau ia. Koe ne hanga pe he pātoa whamawahe wahe I nau dolu. Peko pehe o te hono fu. Hie tangata. Pehe pore. Koe anga whoke lawa I tohiu. O kui kai ke makatu unga. Aho mou whakamore I hanga ue na mou whai. Koe uhi na mou pore. Koe keres mo nesa atata pia o tua. Ai koe whakaukau e pore. O ku uhingai ai tokalalo mau bea visone. O whawhanonga uia he whangi POLOKALAMA e kau. Whaiwhekau. Pehe tokua koe kau whaiwhekau. Koe ki uilo e au. Te wange pe koe lau koe me au koe ke tala au me hono fulau. Tala fua. Kai haa taha tala mai koe engineer ka koe ke lava moi mea lirei. Ka koe uhinga koe aku. Koe ui koe kai ke mausia ai koe whakakaukau. Ke kehe mea ngā oe me he visone. Au taki ki pau tau ke lewa tau tolpo hau sai ne mea ngā oe. Ka koe whainga whakaukau ia koe au. A upe ia o te pehe. A upe e te whakapo uri. Ai kai ke te ausia. Te malanga hake kita. Hau ke tafu. Ai o si more fo I visone na te ospe te malanga ia sisu moe ofa moe whawhaka more.
Ko le hau pe ko ai foi tai mau sia ko ya. Ko fusi le wa hoto tangata ko tai mea pokalalo ai visone. Koe whakakaukau whaki e solo, i he essence o ngau whapritskare. Koe tau ataina ai tangata, o ku kia, o koe kia ngahi i tau mua aolambo e fisfisi mua, ai misiona pe koe visone, oha whanua. E koe pursuit of happiness, koe lipati, ngahi mea koe tau ataina. He koe tau ataina ko ia, o whaka o tua peia, whawhawhawhawha peia. He neonga nei iro peha o tua, koe fuakau koe o kukovi, kai kini hanga ia tā, tu peia ai, tāla pe o kukovi, ka te mofiri pe pe koe haho me mu mea. Ai koe tau ataina ke te whiri is the essence o e foi lipati ko ia, o ngahi moui whaka politikare. Koe palo parema koe o ko sio koe ki ai solo peheni. Neongo ai foi tau ataina koe a, ka wai mea ia o ko sio ia o koe ki o mai tau ataina koe a ka kita. Koe ai foi component koe family, Koe. I malo ku o ki wesia mai interneti o ki o te maha ki wesia mai interneti a piveni a ko nga ku o ku ia o ku ki ongo mai ia o ki motu mai piveni e mea ki ongo motu mai interneti ka ku ko te mahalo na o ki drop down e neti hen ka ku o ku tau ki online pe dai ni te tau ki i tari pe mua ko ngahe koe ni ku o tui pe mahalo te whenga pe piveni ke te hu mai ko ngā ke lawa ke whakaosi atu ngahi konga koe ni ko te mahalo koe konga kawane konga mahu inga ni he i he polokalama koe ni ku Niki motu e. Ia, nai motu mai epi wai. Koe na kusai ku koe na kuongo mai. Ke te hoko atu pehe, kamata atu pehe me koe na ke kamatala noa mai ai. O io, sai. Ai ko tala noa ki he ko tau ataina, ai essence tau ataina ki te whiri. Ka koe mea ia, na koe kauwhuke u mea moni, mea whapikare, koe konistu tone whanuan, kopulu aki, tā noa me ke tau ataina. Koe. Ka koe mea ia o ko hanga whatonga i, o koe uhi pe koe tae mausia, o ku e whahinga ia o ku nau te motu he whamiri ia, Koe. Ka koe fwoi kai alu ke ngai whahai whaporikare. Koe. Ka kia au ko si o ko tae mausia pe. Ka wahe ngai whakaukau e solo. Koe te o kui kai ke o mai e fwoi tau ataina ko ia kia kita. Ke te whiri ko hai e te ongo mātua. Koe. Kai ke te whiri e kita. O kai ke iai e tau ataina ko ia kita. Ke te whiri ko hai ho to tua whiwhile, ko hai ho to toko ua lahi, ko hai ho to toko ua si. Koe. Koe foi kōtiri design ia. Ka ko ui o kai ke ne o mai ke te tau ataina. O kui kai ke utui ke whakaukau koe, ke te motu kita mo to toko ua, motu mo te whae, motu mo te whamiri, mo te whahu, mo ka te alu kita ke
alu kita ke tui whakapolitikai. E solo, ko whakakaukau, ko tae mā usia ia. He ko essence mo kia ko koe whakaukau e building blocks. Neongo o koe ai whahinga unau pehe o wai lau toku au pehe o koe ko hau aku. Ke whakameri no ko hau aku ke tau e whare mo e whare. O kai ke utui koe uhinga ia. Koe uhinga ka pau he kai mama mo ata meite mo tau. Koe foi whakakaukau ia ka pau he kai koe ne uhinga koe te mo iku ai o tau. Ai whare mo e whamiri. Koe uhi tokua koe tui position whakapolitikare. O maka tūnga ia he whakapouri e whakakaukau. He koe he nei kai ke amana kai ke utui au ia koe uhinga a kia au ia ai whi whakarea koe ni e solo na utoglau te me ki himi. Fua kumi ke pureanga o tua mo ne maa oni. Koe kotoa ngahi me ani. Te ufoaki a maa. Sai. Koe whakaukau a kupe he. Ko whee pureanga o tua. Koe whakaukau koe he kuanga usio ke anga tafe me he tau. Mea pe koe na o tawanga mahen me ai. Pureanga o tua kuirangi. Tau no wheta toi mamani. Kai anga whee ho alu ki langi o kumbe pureanga o tua lotonga o kei mamani. Ai kai peke uhinga lirei. Ka koe whakaukau no whoia he whakaukau koe ni. Loto mai ata mai o ho pureanga ia. Ke whakatu ho taloni ai. Tala mai ai ho whatongia. Koe ne mama koe ata. Te hangarewa kita o remove ai whakaukau koe e tupungai e kutau mo taha koe. Whakaukau koe. Koe limited, koe hanga, koe whapouri, koe whakangatangata. E ko identity. Koe pehepe solo ko aue, ko koe. I'll do everything ke o hanga malu i au. Protect i au. Kai orewa ko hanga whakawhalahi whakaukau ko whamiri e. Ka kono e tau pehe ka baute e ngata mai he family. I'll do everything ke protect e family. Ka baute e whakalahi identity ke kawa hokolo. I'll do everything ke protect hokolo. Over the expense of the artist. Ko foi sio kita e ko hungo ke ai mo taigo ke he e whalahi e te sio he mama o i hoto atamai. He koe mea ko tuku aki ai whiri whakawahe ngā. O kune hanga limited e te identity. Wau kune hanga o cultivate te sio kita. Ka puri lewa o whapati ultimate message o e lotu koe ofa. Ai ko sio ko wanga e ku whakakaukau. Koe uhi koe i kai koe ke ulo lahi mama. O tau hanga lewa whakangatangata. He whoke e whakakaukau ke ki tala noa pe whatala noa pe a kirisi. Ai tala noa koe ki he samaretani lerei. Nai makatonga whokia he whakawhehui e. He whakawhehui koe he kau wako pe koe kau rao. Pe koe kau whatanoa me te ulawa o mai whakaukau solo he koe. Mahina kau au te ulawa. He koe whakaukau peheni. Koe haha ku mea te uwhai ke umawai mo i tangata. Koe whakawhoki atu koe o whake o tua.
o ke ofa ko ka nga Okay. ya foi whakapotona pe ka ko hai hoku ka nga api o maka tonga foi tala noa ko motu a siu nai la vea he ve hala ta he kau kai ha to mo ni koloa ka la vea he ve hala sai ko whakata noa ko fai fe kau ko fai fe kau siu pe whanawa e ka tata nai fou mai he hala o whatoa ngai ai motu a siu ai motu a siu ka ui nai kai mahu inga ia he motu a siu mahu inga ia i ono whatongia ke wa whaturi ai wharelo tu ko ne whakakau ko o tuau no foi wharelo Mari. Ha o tamari vaite ko lau hi foko ko ki ri vaite ange ia ko kau tribe kau taki whaka tribe tribe kau ri vai ko ai anga ko land tribes ai ko si ko ki ai ko e fatunga motu ai ko ri vaite ko taki ka tribe lue mai moia si o ki ai ka ko ri vaite ko motu asi u e moia ka ke sio ke hanga fatonga identity go ta no ai ko figa tolu na ha wai go motu Samelia ko no fo go Samelia ka mo no fo ka kai siu na hange pe ko no fo a Korea tonga mo Korea to ke lao South Korea e North Korea Okay. o na No foi tau aquilo. tau ha o e motu Samelia sio ke kafo ko whakatara noa solo nai pehi. Whakatara noa nai pehi. Hifo ki lal, o tulu i ake fo hina sipiri. Ta koe ko ne toki hu mai na me ki ba. Na e fo hina kama. Ngama ne Ko whina whakatara noa he koe, ko motua whai whika ue, alua tuia. Alua te motua, ko motua nopere, ko matapure, alua tuia. Ke hawanya ko ki motu a Samelia ko hono ko fili o Samelia fili ka kai siu ka kai Samelia fili ka Samelia ka siu ka ko toki hu mai me ki pa ko no ia ko hai al ta kai hol mani fo hina sibiri hopore watu na langa no mafu of to ka ko foi fe hui ko mari ka pe hatu leva ko hai he to tolun ko kaunga apia to ko nei paia ai to ko tari ko kau satu si ko bo kau fare si ko no finga foka fihi tawan o he mesi ono nei paia ka ko tau faka kau ga tau tolu ko nei pa ko fai kau siu ko mo tu tau fonua siu ko whakau whakatangata. Ka wesio ke hono whau he foi tala noa identity. O kai ke kata pe he boundary ko siu. Your neighbor goes beyond your boundary. Sai. Ko mea koe o ko uhinga i. O kai ke utui ke wheta aki ngahi kulupu. Ke ai pātoa koe boundary. Pea ai lewa ai paka koe boundary. Pea ai kau independent koe boundary. He koe whakahino hino. Ka haka mea te ke mau ai prea. Ke to'o kai ngā identity whakangata whakawahenga. Ka tau tala noa whakaluku fua. Ia ko no lere i whakaluku fua e solo te taulak whakaukau. Iro e tau mai ki wharearea o whakaukau whakaluku fua. Pe hoko mai whe mau iwiri taha kau si e ki toinga vai he repa. O hoko mai niua ka koe whakafufonga koe tonga tapongo fulu. E raki ave me mai ki niua taha whitu. He koe whe mau iwiri. Toko ne whakaluku fua ia.
koe mea ia e tala ai tu maari o hafonua. E anga e nau whafotunga. Ki e nau kakai masiwa e whanua. Maria. Maria bito e piveni ai hau ke foi konga ko ia. Ka ko sio atu foki ki he talanoa ko ke fai ki he visone ko e ko visone ki he lelei whakaloku fua e whanua. Pa ko i tonu ia ke ai ko visone ia e patoa pe ai ko visone ia haki ni I tawatai na po haki kulup. Ko mea ki ke lelei whakaloku fua e whanua. Ko konga ne taha ko manatu ia ki ho talanoa. O ku hange ai visone ko foi mea pe ke fa he pato. Tato fito ke mea ko he bribery. Ko whaka ilo ba mo kumi ko ke whaka māto tonu na e whai ia he poate ko ne e patoa mo kumo tonu na toko ni ki ai. He kapau te tau ai ko visone ko mea pe e patoa. Ana to tonu ke whai filisi I o te lesi sita hataha ke he ia na kai ke kau ia he ngā ue ia visone. Nga ka tuku pea ke le sisita pea ka tama koe na nau whai hano ngā ue. I ka ke, ka koe fo ke pehe hange ko hofra matala. O koe ke totonu ke o mai ha mea ia ke ne hanga o ta ofi ai ope atu ai ngahi le rei koe ke ni I ke he. Ka koe konga ni e pivente o whakaosa tu aki pata whamaa popo ko ngā kata taimi. Aia koe whakatala noa koe ni ke whai koe ni o kumakatu ungai. Ko ilo ia o kulahi apito. Talo lere polokalama FATUFONUA ngahi polokalama ke he ke whakahoko. O ku kai ke tuku hono o hofi koe e ngahi kulup ke. O hofi koe o hofi foi tui. Ka koe ke wakai whau ke he social media o ke usio o kuahe au whainga tari ki ai. Ai me makatu unga I he mea koe ni ke whamatala pe ke mato aki whakapiko piko pe koe hono tari ngahi mea koe. Ia so. Koe ku kawinga whakafoi tu ia koe leaving no one behind. Koe. Koe mo meni di beha kuhanga troa palm tree. E hok teu fihia le wau I whakaukau koe. E so wai ki mea o kai fok o kai ke o fu awea ki he ngai makatuonga. Pe koe lau maari pe koe tau moa, pe koe kawenga. Ai karasi koe na ke whaka hoa kei, o arpeu se ni mata, o tamau ne, ai ke tamte iau. Angi unau hoa au, kai koe ia hau te hoa apia. Ko mahino pe te au koe ngata anga pe, o mon pe lea me kolosi. Fo more ia ke pe ia, wai ne ilo ne me fai, o kai ke ia whai ka loto. Ka koe e mea o ko whatoka ngai, o ko absent hono a koi. Ai mau inga koe ke tau awea, koe tau mo ui ka tau mati. Koe ku whanongo e kua koi me whare ako pe ko whare loto. He koe te awea koe tau mo ui ka tau mati, te tau whakamahu inga I rewa life after death. Ka kulahi kakai e koanga whatoka, hange e nau whielahi mo e nau whakatala noa, ko te nau mo ui tupu. O kai te a, pai ka mahari e a batei. Nau pure whare vere wa, kai toe, kai ke, ka koe whakakaukau. Koe mea whoki a kau whare sina nau whai. Nai whepaki ia pa mo taimi o kalaisi. Koe nau hanga ai e kakai, ke nau ongo I mo ulaloa. Talaka nau tō nau anga hala. Kai mga tūnga e nau mai o tau whetuku mai e fua o nau ni ma. Koe whei lau. Ua, koe whakamore e nau anga hala. Koe whakaukau mindset ia nei. Koe wao nau taki mai, ai whineiki. O tukuaki, oi whineiki koe ni koe whiawaki. Oi whiawaki koe taike. Ka koe maari koe e kusio. E koe pehange koe e sisu. Koe a pina e hao. Tolo.
Masi puri katoa. Ka koe whainga whakakau ke ai ke mo'ulaloa ka nau hange hafu ngahi fu maoni oni. Anei nei ke pehe si su ka pai kai whakalaka ho mo maoni oni he maoni oni e kau whare si. Hei kai au pito te mo mata ai pure angai o tua. Ai ka koe nau mea nu whai. Ko la hola ka kai tala ko koe ke whangeri au ke. Laiki whai kawa na mau. Na mau I pe ai e sapate so. O vare pe ko ki motua pedia whakawhiri mai peka. O vare pe ai de whakamonu ia mai pātere maunga ia ka venga pea ki motua ia. Mea ko piveni e whasisi pe kau ngau ai tamai whiwhine no tawhaki. Hange hane ki tolo. Hange ko de ai ke hanga tuku hifo au. Ai whakakau ke o mo ulaloa ko pea te vai kau e padere. Na mo te vita te re dai whiri hen piki he o tua. Koe hako te vita. Ka kou toka au ke motua sa atu si konyu ha o teke au. E ka pae ha angelo o mai mare koti. Mahalo kou ki sa ia ke au ke motua sa atu si. Ai friendly. Ko whaanga maupo rea. Oai beu foi pong e ne tāmai. Foi tāmai pana pe mai. Ei, koe ni ko kuwete ni tari. Ai koe ne whenga ke whatonu ea mai kau e toi mari. Ko pia toke, e lau e toi tapu ke toi mari. O ku ke whe aua ke au ke ho mati. E lau e toi tapu. Kape mai a kau. Kape mai kau ko lau at pe lau e toi tapu. Ko hinga koe. E whatanoa solo. Mahu inga pito ke stay focus e kakai. Kai tapu. Tuku e halaya a he mone malanga kwa senturi koloi. Oku a fio e o tua. Ai baba. Kau kai ke tau ia ke te langa a wahe. Ma whekau e o tua. Identity o mai he whekau e ni. Oku go beyond. Go beyond ho wahenga. Go beyond ho family. Go beyond ho siasi. Go beyond ho wahenga. O hua ue ki he siu mo Samelia. Koe whekau whakao si ko lolo te taimi. Koe te atu pe ko hai he toko toluni. O ku whakahoi fua ke he o tua. Pea koe neipa ia i tama. Koe whatatau ke whekau koula. Na wan o he mesi. Koe tari koe ke ai e solo. Pea popo at ke kau whanongo me kau patoa ke me kau whahinga whakatutu beu nau whelau aku mo ke koe whekau koe ki he neipa koe osko koe ko hai i he tōtoluni koe neipa ta wan to have meisi koe whekau lewa whakaosia toa ki go and do likewise alu whako o whansolo O fat piven mau pito mau polokalama fo ni ahon ko tu tau inas ko to be mo ka fanongo ku tau wahe ko to be ngai fakau ko ni fai ka fra mama ta to te fite ke ngai konga fra lotu ko ni talahi tala no ke au ni piven he ku au nga pito ia he fononga pe mo ngai me fra family fra politikare ta to ki hoko atu piven I he wika hau ko ngai polokalama FATUFONUA fo o ya fra tala monu atu pe ki he ngai campaign ko toa pe o ke whahoko pe mo klupu ko na tokoni ke te ko I campaign o fat piven kai ngam fa malo la het ke te mo tol ko mo no fo I mai ta polokalama FATUFONUA fo o ke ahon pe aku ia I fa malo la het ke te mo tol I he ke popo mo tokoni ko toa pe mo whahoko
Koe ni ihi, koe ai toko tahana, ne whetu taki mai, pe me San Francisco, o ne whahoko mai kune loto ke tokoni mai, I hono sponsor, to tongi he whangi POLOKALAMA, tato whita whangi POLOKALAMA koe ne FATUFONUA, I he te wat koe ni o e whili whale area, pe mga hi hoko at koe ngai POLOKALAMA, pe ko whamaro lahi atu ki he whewhine koni kone whetu utaki mai pe me San Francisco. Okay, ata pe ka inga ke tokoni mai ngahi POLOKALAMA whahoko, ke tokoni mai ngahi whai POLOKALAMA, pa ngai teo ni manoa ai whai POLOKALAMA ko toa pe o ku whahoko, pe aku ma ui holo pe ka sponsor, ke lawa ke tokoni mai, ka pa uke loto, ke tokoni mai, I he ngahi POLOKALAMA koe ni, o kei ata ke kau mai, I he kakai ko ia ko nau loto lerei, ke nau sponsor ngahi POLOKALAMA koe ni, ko inga ke hoko atu ngahi whamama koe ni, o ku whakahoko. I he taim tatau, o ku iai ngahi kau sponsor ia ai Vipon Media, o ku loto ke whamalo atu mo ki nau tolu. I he e nau tokoni ko ia ki he tau, ngahi POLOKALAMA ko toa pe whahoko atu mi heni, tata whito, ki he kau taha ko ia finance ai South Pacific Loans, o ku loto peke o atu e whamalo lahi ki South Pacific Loans, ko taha ia o i kau main sponsor ko ia, o i Vipon Media, I he ngahi POLOKALAMA ke he kuma o atu mi heni. Ia o whia mau no, I Nusilani, I Okalani, tata whito I Okalanini, te ke lawa o whetu taki mai, I he noa balu ngeau, balu, hiwa balu. Kia Stelektopo, te ma South Pacific Loans, o ku mateu teo I kau ngau e South Pacific Loans, ke tokoni I koe, I hao whahinga whia mau, no pe, o na ke toe hanga kehe, me whika whamo oi, noa balu ngeau, balu, hiwa balu, o lea, Stelektopo, ka taha nau kau ngau e, te nau lawa o tokoni atu kia te koe. Koe whare seafood koe ko E Haven's Kitchen. Oku nau kei duuma lau. Whaahinga kātoanga pe te nau lawa tokoni kia te koe I Nusilani. Tata white o kalani ni. Ko ha whai aho pe koe birthday po ha pe ha whainga kātoanga te nau lawa. O aluatu pe ki ho whetu ko whahoko ai. Ki ho api, pe ki hotere po ko whepe. O set up wai, ai ngahi mea kai ifo koe ni nau seafood. Ka koe flavor. Koe flavor koe ai E Haven's Kitchen. O ku tatau mo hai ne ifo. Lava ke kai ki beha whainga mea kai tahi. O ku nau nof o ke whainga flavor ko nau whau. E Haven Kitchens. Whika whitaha F. Pottage Road, Otahuhu. Peka telefoni noa ua. Taha wa fitu. Valu ono. Hiva ono. O lea. E Haven's Kitchen. Ka tau whare wala I loto nuk alofa kone o si mau hange ko ia na mo mea I na whai ngā ue ki ai o ki whalahi ta kona ko lava lerei ai ngā ue ki ai ko nau wala oku te ke toli mo whiri I he wala ko toa pe ko nau whahu ki ai ia na uta fo o koe na iai o koe nau whika telefoni te ke lava tā ki ai I hao whahinga whia mau ua fitu tolu ono wha ko telefoni lai ne ia pe koe walu ono Nima tolu ono. Telefoni ki ai pe te hau tonu pe. Unau hanga opposite ki he taumo pe au building koe koe office uhila. Ko Page Fashion Store mauai angahi. Whahinga mea pe te ke lava o whadau pa mi he Page Fashion Store I loto nuk alofa. Unau lava ota ngahi wala koe koe ke mau. Te ke lava pe pre-ota me tiki nau tolu. Te ke lava whahok kia he ngahi wala mari. Koe family naina nau hanga ota wala koe na. Ke nau tui I he whainga kātoanga na nau whahoko. Tatau e pepe ko toko tolu noa, nima noa, pe toko te au ke whia mau ke wala tatau ki a whahinga kātoanga e lava lelei e Page Fashion Store loto nukalo wha o whakakakato ai ngā ue ko ia pia maau. I he Page Fashion Store I loto nukalo wha. Katau live stream ke hoko atu pe whia mau hao kātoanga mari, pe whainga kātoanga, putu, whai aho, e lava lelei, e he Vipon live stream, ke ne whakahoko ai ngā ue koni maau. Telefoni be ena noa hiva, whātaha walu nima whātol noa, pe noa wataha, ua noa nima, noa ono, noa fitu.